Od Alpina se, na primjer, ne osjeća, nema onaj specifični miris koji imaju pojedine druge rase. Imaju negu, znači svakog dana su u ispaši, evo sad koji je decembar, one su svakog dana na ispaši. Manje je tu mlečnost, ali je zato kvalitet mleka mnogo bolji. Pravimo taj polutvrdi, mi ga zovemo kačkavalj, trapist, kako ga ko zove. Ima raznih ukusa, ima običan kriška sir, mladi, stari, čak i taj običan kriška sir pravimo sad sa dodacima. Imamo ljuti, mirođa, beli luk, začinsko bilje. Imali smo sreće od samog početka da uspostavimo saradnju sa našom gradskom turističkom organizacijom i pošto smo to naše dvorište sredili po nekom našem ukusu na nagovor da učestvujemo na takmičenju za najlepše dvorište i prve godine odmah smo dobili nagradu za najlepše park dvorište Kragujevca i centralne Srbije. Imali smo goste iz Ugande. To je bilo onako jako jedno lepo iskustvo i za njih i za nas. Bili su tu gosti na ručku. Na kraju su zaigrali Moravac tu u restoranu, to im je bio poseban neki doživljaj.